Bigambaniza gamba bice muno akuba nanagamba bingi tsine kirakoresha imbere yabo mbere nyine ho inwe dukere kuze by'amashanyarazi ndiro na studio ingaza kugira ngo ubundi yacikora kigenderire icyo ne kiba wa amashanyarazi mashimangwe sayo biro bingi gacanga yana gose no wakwaza miliyoni 5 kwanzikorashi bamumba ferwe byabo harimo Dennis Nkamwesiga ubera ryo mutezi webyoma ranganwa umutawuneji kandi byoma bye targamuna kimwe TV mu besi tweta bim besi sound ishatu mu top mukaga laptop ibiri na case itweta DJ box akweje niyo sound twaturiyaho musaza cyakiro twarebo mu rugwa gwakwate kizimbe kuko atubwe kizimbe kugwa makwate tubwe kizimbe batutandika kusoroze bibe bimwe bisiyeramu bene tuyamo buntu buke munonga taro kugira ngo twine kitu cyamane kitwaye mwende saba abantu bamukama government egereko kuyatuyamba aboko ibintu bintu byasarunu binene byabane ibasi byona byafera abaturage aba basaba government okugezaho ekahiti abantu heiho buhereza na mnongo mukwera abantu wanyuma y'ibishikiriza nkebi kusavinga nkazi yuzo twarego murongo gwa retwa umunzu kama webyo maho ari kubitera azo kutrayinga kuja tumuyambe kuza kwikaho mu rugwani gwaka gukwate bintu so ito nkabane ibanito no kwerarikira abe incidence yaba hegisa so government bida ekerezo bohereza kuja incidence betwe yakubaho at least abahine kintu twakubasa kubantwe kitweyambaho nkito kabanga konka iyo kabiri ni jaba government ya Uganda buri district je kimotoka cyo kurazo Omuriro kujya ni case kananga incident geji yabaho kujya babase ku interactinga aho mushaki witu yaza kurigira hamwanyogu polisi yarebekaho kugezaho kurazo Omuriro bite bintu ebere kurenga mu miliyoni 9 eze sente za Uganda byaba byahwerekereye polisi ekiriyo necondoza okumanye cyakubasa kuba kirigireho Omuriro bakoraga gashakwa